ngiyabazana egameni leNkosi Jesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu lapha ku-wethu uNkulunkulu ngalo mhlabeni. Mina imali ekade ngivele ngivule icilongo ngingalalele lutho. Bese ngibukelo akhona bezamazamba. Baba motivator ukuthi bangothenga amacilongo abanye. Manje uzosinikeza i-reference ukuthi lo mhlabeni uqhamuka kuyiphi incwadi khona nathi sizohamba siyofunda. Ayibonga Nkosi. Ngicela onewashi noma iselfoni angiboleke ngizokwazi ukugada isikhathi. Amen. Sizofunda laphana encwadini Mahebheru chapter 12. Ngiyofunda lana ngehumusho lesingisi bese ngicela yedwa usangifundele uverse 1 verse 2 kuphela. Uthi lana, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ngalokho-ke nathi lokhu sinefu elingaka labofakazi elisaqileyo, masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi, sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo, sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo ukwathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Amen. Ngithe nje namhlanje ake sihambe siye sibuyele emuva kuma basics. I-motivation esemuva kwe-worship yethu noma ukudumisa kwethu nokubuka umsebenzi kaKristu awenza esiphambanweni. Kule scripture sifunda namhlanje kune backdrop from chapter 11 la kukhulunywa khona ngokukholo. And the chapter to make a call about the bending of bias, you have put on a call to call yes, bring let's bring as a part. So now about this great man, the man of faith, who Abraham, Utiba Moses, Atiba so on the background, before speaking chapter 12. Ekhuluma ngokukholo ukuthi ukukholwa kuyini ukuthi sakubona kanjani kulawa amanye ama-patriarchs of i-faith yethu esikholwa yini. So mayibhala la chapter 12 usekhumbula lokho bani uqhubeka kuko uconclude ukuthi lelifu lofakazi esinalo okuwukuthi yibo bonke labantu ababaleke chapter 11 uthi liyifu lofakazi kithi lisihaqile ukuze sikwazi ukubona ukuthi ukukholwa kwethu akugcini nje ngokuthi kube into esiyikhulumayo but bakhona abaphila ngakho ukukholwa. Alibonke abalinkosi. So masikhumbula la siphilele emuva kudinga ukuthi sike sicabange mayelana nokukholwa lokhu before sesibheke wona amavesi lawa awu-2. Alibonke abalinkosi. So siphilele emuva to the father of faith which is u-Abraham nokuyena oba owokuqala ukuthi uNkulunkulu ahambe ngaye nesizukulwane sakhe kuze kugcine kufike kuJesu Kristu. Masibheke indaba yakhe lithi izwi leNkosi umufunda lapha kuRomans uthi uAbraham wakholwa uNkulunkulu kwase kubalelwa kuye njengobulungu. Alibonke igama leNkosi. So ekugcineni ke abantu abaningi ngiyacabanga ukuthi la uPaul ebhala kwabaseRoma ulungisa inkinga eyayikhona ngaleso sikhathi ngoba kwakukhona idebate yokuthi ngabe uAbraham kwaba khona yena ukusebenza akwenza ukuze uNkulunkulu ambalele njengomuntu okholwayo. And iyona ndlela le umuntu ological angakwazi ukucabanga afike kuyo wama ukuthi ukholwa kuAbraham okwamenza ukuthi abalele njengolungileyo phambi kwaNkulunkulu. Sekudingeka siyibuze ukuthi ukukholwa lokuka-Abraham kwakusuka kuye yini
wama uzokusuka kuye then kwakuyi-reward esuka emsebenzini awenze yena. So uPaul uya-arguisha ku-Romans uthi uma ukuthi ngithi uchapter 4 verse 4 uthi uma ukuthi umusa uyasetshenzelwa uthi awusawona umusa. Alibona igama lenkosi. Kodwa masibuyele emuva even before Abraham sithola amadoda njengoNoah. Alibona igama lenkosi. Even nakwi-Old Testament uvela umusa kaNkulunkulu kuwona okhetha abantwana bakaNkulunkulu nokuyena uNkulunkulu afuna ukusebenza ngabo. Ngithi uGenesis chapter 15 la kukhulunywa khona ngozamcolo izwi lenkosi uNkulunkulu wanikeza umusa kuNoah. Asitholi lutho before that ukuthi uNoah wayenzeni nalokuthi uNoah wayedume ngani, kodwa sikutholayo ukuthi uNkulunkulu wathi umhlaba uzobhubhisa wase ethola umusa uNoah. Alibonga igama lenkosi. So at the background of this scripture kukhona lokho ekumele sikukhumbule ukuthi kunomusa kaNkulunkulu ovela ngaphandle kokuthi kube khona thina esikunikayo nesikwenzayo. uNkulunkulu akabheki ubuhle bethu before akwazi ukusinikeza umusa wakho ukuthi sikwazi ukukholwa. So ukukholwa lokho kona kuqhamuka. Alibonga igama lenkosi. Ikona lokho kufanele ukuthi sik-examine before sifike lapha ku-chapter 12 ngoba kunama-assertions enziwayo chapter 12 engicabanga ukuthi abaluleke kakhulu kufanele ukuthi siwabheke. Alibonga igama lenkosi. For the next 10 minutes ngiyacala ukuthi sobe sikwazi ukuthi si-explore lapha. So masibhekele ngoba sibheka the whole issue yokukholwa which is faith. Sibona ukuthi uNkulunkulu okuyena o-infusayo ukukholwa. Ukukholwa kuvela kuNkulunkulu sikuphiwa nguye njengomusa njengesipho. Alibonga igama lenkosi. Ngaphandle kwalokho ngiye ngenze i-allegory ngithi umuntu uma efile angeke azakwazi ukuparticipate ekuvusweni kwakhe mase kuthiwa uyavuswa. uLazarus akazange participate ekuvusweni kwakhe. So nathi sadiagnose uNkulunkulu njengabantu abafile. Wathi sifile ngeziphambeko zethu. So kwadinga ukuthi kube uye uNkulunkulu o-initiate umsebenzi kithi asivuse asenze sibe abaphilayo. Alibonga igama lenkosi. So on the backdrop kuyasibeka lokho ukuthi ukukholwa kwethu okwasenza ukuthi size uNkulunkulu kwakusuka kuye kuwumusa ayesinikeze wona ukuthi kube yisipho sikwazi ukukholwa wona. Alibonga igama lenkosi. So from that sithola amavesi aku chapter 12 uverse 1 no verse 2. Uthi sinale lefu lofakazi elisihaqile. Uthi ngalokho kudinga ukuthi silahle konke okusindayo nesono esithandelayo and sigijime irace ebekelwe before us. Alibonga igama lenkosi. So manje umbuzo bekuthi mawuthi kuthiwa thina sinefu lofakazi asilahle konke, yimaphi amandla asisebenza ngawo nokuwona sinikeza leyo power sikwazi ukulahla konke? Ngoba asikwazi ukuthi sithi thina ngokwethu sinawo amandla okulahla konke, asinawo lowo mandla. So sekudinga ukuthi sikhulele emuva esicabange mayelana nayo chapter 11 la ukhulume khona ngokukholwa. So lana umbhalo wamaHebheru usivezela ngokusobala ukuthi ukugijima kwethu nokuncintisana kwethu kuwo lo mjaho wokukholwa uthi kufuelwa noma kufakwe upetrol ngakho ukukholwa okuvela kuNkulunkulu. So uya lapha chapter 2 and that verse is packed with a lot of things. Mina ngiyisebenziseke as allegory interpret as an allegory of something that is much easily understood. Uthi chapter 2 verse 2 sibheka uJesu nokuye umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Ngamanye amazwi uyena waqala wasekuqaleni singakakholwa uye waqala ukukholwa kwethu. Waba yi-initiator yokukholwa kwethu singenabo ukukholwa, waba umqali wakho. Alibonga igama lenkosi. Uthi-ke sihamba sigijima kulo mncintiswano akhulume ngawo kuverse 1 siya ekuphelelisweni kwabo ukukholwa kwethu, kodwa sigcinwe nguye uJesu ngokukholwa. Alibonga igama lenkosi. So uthi-ke lana asike sibheke yena uJesu, amehlo ethu awabe fixed kuJesu ngoba sokhumbula ukuthi uyena owaqala nokuyena futhi ozoqeda ukukholwa kwethu. Uthi uJesu-ke for the joy uthi kwakubeke intokozo phambi kwakhe. Ngamanye amazwi
uJesu was of a redeemed bride. Umakoti wakhe olandiweyo wabuyiswa walethwa kuye. There was joy that was set before him. Akazange uJesu acabange ubuhlungu besiphambano, kodwa wacabanga intokozo ezolandela emva kwalokho, nokuyibandla lakhe libuyela kuye liba umakoti wakhe. Uthi kwakubekiwe lokuthokoza, wase yena esibekezelela isiphambano. Ngizama ukukhumbuza ngisusa la esiNgisini straight. Wasibekezela isiphambano, ihlazo laso akazange linake. Manje usehleli akwesokunene siya kuNkulunkulu. Alibonge igama leNkosi. Isithombe esingasibuka lana, isithombe somuntu engathi mhlawumbe umuntu ozogana, umuntu wesilisa ozogana. Uma esenaso isithombe sikankosikazi wakhe in the future, alibonge igama leNkosi, he works very hard ukuze akwazi ukuthi akhokhe amalobolo bese akwazi athole umakoti wakhe. Ngamanye amazwi lana sivezelwa isithombe sihle kakhulu sokuthi ukukholwa kwethu akuzange nje siqhamuke njengoqhibukhowe wento, kodwa kwasetshenzela. Alibonge igama leNkosi. Kwasetshenzela ukukholwa kwajulukelwa uJesu. Alibonge igama leNkosi. Ukukholwa kwethu nendumiso yethu nabo konke sikushoyo sikwenzayo kudingeka ukuthi kube ne-reflection yokuthi siyakhumbula ukuthi salandwa singafanele. Alibonge igama leNkosi. uJesu wakusebenzela ukukholwa kwethu, wajuluka esiphambanweni, washawa ngenxa yethu ngoba wayebheka intokozo ezolandela emva kwalokho. Alibonge igama leNkosi. Ngalokho lithi izwi leNkosi uNkulunkulu wamphakamisa, wambeka ngasokunene sakhe ukuze wonke amadoda, alibonge igama leNkosi, athobe kuye, amvume athi uJesu uyinkosi. Alibonge igama leNkosi. Sibonga-ke lawo mandla sawanikezwa nathi nguye uNkulunkulu, singazange sesifanele ukuthi asithande kangaka, kodwa wasenzela umusa ongaphezulu kwazo zonke izinto esingakwazi ukuthi sizikhumbule. Sikhumbule ukufa kwakhe, sikhumbule ihlazo alithwala futhi. Alibonge igama leNkosi. Wasebenzela ukukholwa ukuze sina singasebenzeli, kodwa sithembe kuye, sibheke kuye, asinikeze amandla ukuthi sikwazi ukugijima sincintisane kulo mncintiswano esiwunikiziwe nobekiwe phambi kwethu. Alibonge igama leNkosi. Impilo-ke yomntwana kaNkulunkulu incike kakhulu ekuphileni kukaJesu Kristu ehamba lapha emhlabeni. Alibonge igama leNkosi. Wathi omunye umzalwane asibheki nje kuphela ukuthi uJesu wafa esiphambanweni, kodwa sibheka nempilo yakhe iyonke, wa-32 years awuphila emhlabeni. Alibonge igama leNkosi. Malithi izwi leNkosi thina simbathiswe ukulunga kwakhe, konke ukulunga kwakhe akuphila yonke leminyaka kumbathiswe thina. Alibonge igama leNkosi. Ngakho nathi uNkulunkulu siyokulunga kukaKristu. Athi-ke uPaul siyiphunga elimnandi. Alibonge igama leNkosi. We are a sweet aroma uNkulunkulu. Ngalokho senziwa ukuthi uNkulunkulu sibukeke singabahle ngenxa yokuthi uJesu wasibekezela isiphambano. Alibonge igama leNkosi. Ngakho namhlanje sisazokhuleka bengicabanga ukuthi kungakuhle ukuthi sibe naso sosithombe behind the scenes ukuthi ukukholwa kwethu kwajulukelwa uKristu. Ngakho uyakudeserve ukuthi thina simnikeze udumo lonke. Lithe-ke izwi leNkosi lithi wabaseKorinte bokuqala isikhathi sami sesingaphelele, wabaseKorinte bokuqala uthi uJesu wafa esikhundleni sethu ukuze thina esiphilayo singasayiphileli thina, kodwa siphilele yena okuyena owasifelayo. Ngakho lempilo zethu ungagcini nje ngokuthi kube i-worship noma ukudumisa okula phakathi kwethu, kodwa impilo zethu zikumanifest ukuthi siyamdumisa uNkulunkulu nangendlela esiphila ngayo, siphile ngokudumisa uNkulunkulu. Abantu babone ukuthi impela laba bayiphethe bona, kodwa baphethwe ukwazi ukuthi ukukholwa kwabo nokuphila kwabo kwajulukelwa uJesu Kristu. Alibonge igama leNkosi. Asivalane. Baba wethu namandla, Jesu Kristu.
Siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo ukuthi emaphakadini wasihlelela singazange lutho uNkulunkulu wethu namandla. Sasingazazi nathi ukuthi siyobe sifike uNkulunkulu wethu namandla, kodwa wena wasihlelela uNkulunkulu wethu namandla, wasilanda wakusebenzela ngokukholwa kwethu ukuze thina sibeke ithemba lethu kuwe Baba wethu namandla, athi uhlabelela kahle sithuthuzeleke. Siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo ngalokho abantwana bakho uNkulunkulu wethu ophilayo sibaletha kuwe ukuthi uphinde uNkulunkulu wethu namandla ubanikeze amandla ukuthi lo mncintiswano ubekile phambi kwethu siwugijime uNkulunkulu wethu namandla ngawo lawo mandla osinikeze wona. Wathi Baba sinefu lofakazi ukuthi uyagijimeka umncintiswano, sinikeziwe amandla uNkulunkulu wethu namandla ngenxa yokuthi indodana yakho yanikela ngokuphila kwayo uNkulunkulu wethu namandla ukuze thina njengomakotwayo siphrizwe phambi kwakho singenamlimbi nasisihla uNkulunkulu wethu phela. Siyabonga phinda Baba ukusiqinisa nakuyo le prophet sikhulekela wena Baba onamandla ukuthi umbule izwi lakho ezinhlizweni zethu nasengqondweni zethu ngabalibuse Baba wethu namandla ukuze ukwazi ukumanifesta nasendleleni esenza ngayo izinto usuku nosuku nasendleleni esiphila ngayo nabantu babone impela Baba wethu namandla sihambe usukwakho. Phakama njalo Baba thina sehle ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen.